Nā, kua tīmata te umanga hinu o Shell Todd ki te kiri i te takere o te moana i te tonga o Taranaki. Ko te puna hinu o Ruru te ingoa o te puna hou e rakorako hia ana e te umanga nei, kei te piki haere te hia o te ao ki ngā rawa pēnei i te hinu. No ngā rā whakatata nei, ka kakeake te hapu mana whenua a Ngāti Tairi o Taranaki ki runga i te kaipuke kiri nei, ki te takutaku karakia hei whakarewa i te mahi. I tēnei kaupapa e whāreki nei ana ngā tangata e mai ana ki roto i tēnei waka. E hiki mai ana te korowai aroha. I ngā tawa tangata e mahi ana koe ki kone o Taranaki. The blessing was very significant. I think it was a very special moment and everybody realised the gravitas and the hopes and aspirations both for the crew and those involved to stay safe and also for the success of the project, which could be very exciting for Taranaki and New Zealand. Ngā rā whakatā, ngā karakia rā I mahi ai. Nā, ko te tūmanako ia kia rua marama te roa o ngā mahi kirikiri, katahi ka tīmata ki te hau hakeake. He rua irakati 5 piriona tāra te uara o te hinu ki te ohanga o Aotearoa.